ku encintane a ho fane xitshikenyana ri tlakulenyana encintane ri tlakulenyana ni ri twanyana ka toro a ri simuleriana ka mamsuri mingisera mukana non FM nhlekani ya ku amukela mingisera me kolonga ri koke ri isinyana henhlanyana encintane ai okay ri koke nkeseri swinene ncintane muumelerisi wa mina kusuka la studio 13 mina ni khalanga pet mathebula mingisera mukana non FM na kuxaweta kwalonga ngisera xitichi xuriko eka nhlekani lowu hita ka wena tip titsala nangona ku Afrika wa vulavula eka nhlekani lowu hirila amasingita mall tani ntolovelo ra vuntlhanu rin'wana na rin'wana va kha ku tisala wo nangona ko wolo seke timhaka ti tele leti lavaka ku va hi bula hi to nhlekani lowuwani hi ka hi languteka timhaka ta we tanihi mingiseri lava ku ta twa n'wangulu wa we ku khome timhaka ti loko yi ku hafu ku bila awara ya 12 ni ta va ni kha ni bula na meyara wa masipala wa Collins Chabane khansela Shadrack Maluleke mi ta tsundzuka ku meyara va ha ku vekiwa xitulwini ximfumo hi ravunharhu se hi lava ku ta twa ku se swi va nga meyara va nga vekiwa xitulwini swi nga va swi vula yini ke ku ya amahlweni ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka makungu ya vo ya ku vona leswaku vaaki va masipala wa Collins Chabane kusukisela award 1 hala aka magoro mi fambisa sweswo ku ya fika ka award yo hetsela xana swi nga va swi vula yini hi langutela vukorhokeri hi ndlela yi hi mhaka yole va ta va kha va bula na hina ku nga ri khale se hi mhaka leyi nga hi khoma mingisero mukana non FM ni na ku pfumela ku na wehe hikwalaho ko u na timhaka leti u nga tsakela ku va angula hi tona ka 20 timinete leti hi nga na tona to sungula hi ta tsakela ku twa n'wangulo wa wena ku ri xana timhaka hi tihi leti u nga ti khoma eka nhlekani lowuwani mi ta tsundzuka ku va hi hleketeleriwa ka timhaka ta ku tshoviwa le a purasini ra president va tlhelele khoto namuntlha la a vilavila ku va va ta ringeta ku ta twa hi timhaka ta bail kasi va SAFTU va vilerisiwa hi timhaka ta ku na tibangi leti ti nga ho khumbeka ka ku va ti languta ka mali ya hina ya Afrika-Dzonga ya rhandi hi tlhelo ra timhaka ta vucincanisi se vengeri a va fanele va tshinyiwa hi lakukulu vanhu valava tibangi leti mi ni vona ngeta ti hi rhandi tibangi leti nga ra ti hi rhandi hi ndlela yona hi ku loko sweswi wo kakatsuku u ya bangi sweswiwa namuntlha kwana i ku ni ya lava movha ya 1 million va ta ku hi nyike bank statement ya tin'hweti tinharhu i tlhe hi nyika ti-salary advice tinharhu sweswo swa ku taniya va ku nyika movha i vuya kaya namuntlha sweswi i awara ya 12 loko yi ku awara ya ntlhanu i nga va ikhi vuyena yo kaya movha yaleyo ya 1 million kambe loko wo ya sweswi fike ku ni lava ku ndla bindu ni kombela mi nyika yo 1 million yaleyo va ta ku jikajikisa va lava na papila ra yini va lava na papila i khome sweswi i nga ta swi tirhisa ku xava movha se xikombiso xa kahle xa ku onge ta va hi rhandi ku fika kwalani se va SAFTU ve ri hayikho vanhu lava nga hoxa xandla ka timhaka to toleto ta ku va ku vucincanisi ku huwa hi mali ya rhandi ku yi wile kumbe yi ndle yini va kha va lava ku fikelela swikongomelo swo karhi va fanele va tshinyiwa hi lakukulu kumbexana u nga angula ka mhaka hi yeleyo ku hela loko ka vhiki i ku hela ka vhiki ka nkoka swinene ka maAfrika-Dzonga ngopfungopfu loko ri na malembe ya 16 ku ya henhla ku u ya titsarisela loko ri na pasi ra Afrika-Dzonga wa ya titsarisela leswaku u va kona ka nxaxamelo wa lava nga lulamela ku vhota eAfrika-Dzonga swi vula ku na wehe wa ya titsarisela ivi u kota ku ma ka nxaxamelo wolowo loko va kota ku va ka nxaxamelo wolowo swo vula ntsena sweswo swa ku ri u hetelela u va u lungheka ku haxawa loko president va tivisa ku ta hlawuliwa rini kumbe ku nga hlawuliwa n'hweti ya mudyaxihi kumbe hi khotavuxika mi ta va se mi lulamini mi swi tiva ku mi koho ka nxaxamelo wolowo se ti-voting stations to talatala ti ta va ti pfurile ka tindhawu to hambanahambana kusukusela mundzuku hi mugqivela na sonta kusukisela awara ya nhungu ku fika awara ya ntlhanu ni nhlekani se famba mi ya titsarisela hi ndlela yaleyo hi le ka stage 3 xa ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana leswiwani swi tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va ka Eskom se swi tiveni ku loko hi kha hi famba namuntlha hi le ka ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana eka stage 3 kasi xo hetsela va ri tinhlayanhlaya ta ku dlayana eAfrika-Dzonga ti ye ehansi leswi swi ya hi tinhlayanhlaya leti ti vikiweke hi ndzawulo ya xiphorisa ta kotara ku ya hi laha va nga ti xaxameta kona wena u tiva yini u lava ku angula hi yihi mhaka hi le ka 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 065 7443911 hi ndlela yaleyo kumbe u tirhisa mathebula DP ya sabc.co.za sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini ka
mhaka leyi hi bulaka yona Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ni ta vuya ni teka riqingho rero ni twa na wehe ku hi khomele yini ni ti ri Meyara hi bula na vona kusukisela laha ka hafu ku pela awara ya 12 hi ko hi nga ta va ka hi bula na vona hi twa ku va ri timhaka ti nga kambe ke handle ka sweswo nkarhi ku kondza va fika mina na wena a hi buli 0860 002543 ni ta ri teka riqingho rero andaka leswi Afrika wa vulavula ila inga kona 0860 002543 nongona kwa Afrika wa vulavula kwa shila wona tshi kusuka halino akiane ai kutumingisero mene timaka tingano kometi timaka kwala unga ko 0860 002543 nongona kwa Afrika wa vulavula itari kuna timaka to tala leti kungele vulavurweni ato indlala yo le se wena uri yini ke inhlaka Indikan botbed njani epokele mjani epokile weekend leya ka yona i weekend yin'wana xin'wana xa le henhla ngopfu mo special vantshwa lava ku lava van'wana va vona va thena ku malembe ya 18 lava nga na malembe ya 18 va ringanaka ku titsarisela ku vota a va hi va vota a va hi va titsarisela ku vota ku ri lembe leri ya nkarhi loko president va ta vulavula ku votiwa rini na vona va ri vanhu lava nga ta kota ku va va contribute xin'wana xa kona botpet na swi twa vanhu vo tala va vulavula hi vanhu ve le handle ku vanhu ve le handle va tekana na mintirho laha Afrika-Dzonga kahle loko hi vulavula hi vanhu ve le handle hi vulavula hi vahi because swi languteka ingaku loko la South Africa loko ku vulavuriwa hi vanhu ve le handle most of the time ku vulavuriwa hi vanhu va kusuka va ri Zimbabwe hina vanhu va kusuka va ri Lesotho ingaku a swi vuriwi ngopfu a va na problem hi vona hina vanhu va kusuka Botswana ingaku a va na problem na vona hina vanhu va kusuka Swaziland na vona vanhu lavani i mahlamba ivi hi vulavula ku ri na vanhu va kusuka Namibia mara loko swi ta ka vanhu va Zimbabwe anti va vengeriwa hi vanhu va hosi na swi so mara a ni ta ku vanhu va ka hina a hi tshikeni tivengo ka vanhu va kusuka va le matikweni me le handle hi kota ku va hi ya tsarisela hi vota ku hi kota ku va na ntshunxeko lowu hi fanekele ku hi va hi ri na wona ni ta vuyela kambe hikokwalaho ka yini mi ku swi na nkoka ka vantshwa ni twe loko mi sungula mi tshikelela ku swi na nkoka ngopfu ka vantshwa botpet yi huma ka mihlawulo ya mfumo wa muganga I think malembe mambirhi lama nga hundza vantshwa vo talo a va yangi va vota ende vantshwa valava hi vona va tshama va kha va gungula va ku hi ku ha mintirho ku hava yini and then va tlhela ku ri vona va tlhela ku loko strike yo botpet a ku ya strike va khegula mi ku mukhegula kha a hisa thayele mi le ku ntweni mosne ku hisa vantshwa so sweswiwani i nkarhi wa ku hisa thayele hi voti sweswiwani a va hi va tsarisa ku lembe leri taku strike i xa lembe leri taku sweswi a ka ha ri na strike sweswi xistrike i xa lembe leri taku siku ra strike president va ta ri vula moyeni leri munhu un'wana na un'wana a nga ta aveka voti ya yena i strike xa yena xexo because vanhu va swi kota ku ya votiwa hi xa mundzuku va tlhela va suka va sungula ku strike va ku ri no a ku na service delivery how possible is that famse se soming ser lo ya kambe ke in tema ta bongo twili 0860002543 ikume nongo tminete tsen ye bele awara ya kume mbere wena uri yinke committee maka a etweni ko inga kuma ngwana ming ser hitwa ku yena angola ku nihlaka ni mamkerele ka Munghana Lonene FM ngara ka Afrika vulavula mshaweta vogele mjani ko tikomba ku ri na xin'wana lexa xa riqingho ra khale ncindani kwalano ri nga tsala 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku tumingisero mina ku n'wangulo wa wena u ri yeni hi kota ku twa ku khometi timhaka kwala u nga va ku ri kona n'wana mingiserelo nhleka butata mbuki epfokele mjani papa ekoke mi ri yini n'we emuakhela ka n'wa Petros ni tshame ni fona hi vulavula hi mhaka liya ya patu ra N4 sweswi yi sukini le Komatipoto va matiraka va karhele sweswi va busy le ku yise ka titiraka ka timovha leta ta mapatrol hikuva va karhi va va xanisa se va karhele hi ku loko kambe loko mo ku va karhele mi vula njhani butomi ni vula ku na lava yisa lava va matiko va xanisa vanhu lava matiraka ene a ve le ka nhlangano wun'we kumbe ku tirha swilo swa ku fana lava va matiraka va rhwalela khromu na malahla va tiyisela mapulu se loko ku va ku tele laha Komatipoto laha ku endliwa Komapepe na le Border Gate va boheka ku paka kwala tlhelo ka patu va karhi va wisa
layini ka rifa se lava ma patrol amati va fika va va xanisa laya va fika va va xanisa la pete la koma tipote nga khoma layini yin'wana kumbe wa ma 20 kilometers swa ndeka yi khoma from Hector straight wa hala ku ya koma tipote u fanekele wo se lava mati va ta fika va ku xanisa kwala ndleleni laha loko mo kuba ma-taxi va fika va xanisa vondlai va va butete va va humesela tintambhu va va butete va ku va pfale ndlela so sweswi va nga ti karhalela vanhu va ku driver matiraka va crossa border va nga ti karhalela namuntlha sweswi yi sukile ni na ti-video ta kona na swin'wana va ku tshame ni mi sendela ka WhatsApp ya so va za va karhala vanhu lava because a hi association yini swa va butete ni kuma munhu a suka papa wa muti a suka a ya boha hi vanhu hi ku le ntirhweni a nga tirhisi va n'wi humesela tamboko swi vava ngopfu nemetwele botame se ma vona se va ti tlherisela hi ndlela yin'wana se ene ku ya va na vugevenga byin'wana sweswi wa kele u ri ra vugevenga byi ehlile mani voni byi ehlile hi mhaka sweswi wa ku sungula byin'wana namuntlha i vugevenga phela na sweswi hi sweswo va sungula nyimpi chayela hi xiyini ala ku affectela ikhonomi nemetwele botame ni khetseri swinene makumembirhi timinete ntsena ku bila wara ya khumembirhi i xiphiqo xin'wana lexi kumbexani tanihi tiko hi nga langutana xo hi fanele ku hi kumbexani hi tshama hansi hi vulavula hi twanana kahle hi la ku hundzisa ku yini ku ya mahlweni hi mhaka leyi ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka to toleto ta leswaku ongeti ku na vanhu va ti tekelaku nawu va tindlela swilo hi voxe vona va lava van'wamathekisi makuma nkama wun'wani va fika va famba va yimisa titaxi la a patwini va vutisa ku ina permit i ntirho wa vona i swin'wana swa swivutiso leswi kumbexani hi nga lava ku swi tiva ku ya mahlweni kambe swi ri tano mingisero me ni pfumeleni sunguna ni hundza hi laha ta va ya yisa mahlweni ta ka leswi Afrika wa vulavula mingisero mgana lona FM 24 minutes ntsena kupila wara ya 12 nongonoko ku haxela kona chick suka la Masingita Mall loko ni kha ni vulavula na wena ni ku tani mingisero me ku telela benstola na mihla ka sitimani so ku tshama ku telela va kha va ya hala va vuya hi ndlela le anti ku namuntlha ku nga va swi vula ku i timani ku hole va mani ku telela ku tele kama swi ri tani ni tshemba ku na xayilanga kona tani xayi ni kombela nomboro leyi nga ni rivarisi no kombela kama swi ri tani visero vini a hi koti ku wena langa angula u ri koho mhaka leyi khoma hi 0860002543 kumbe tirhisa mathebula tpr sabc.co.za ku kahle la kiyani ongeti munhu a nga haxa kona siku na siku okay enhleka hi mpfukeni hi pfukeni njhani na mpfukeni ku hole nga tirha kule ka tirha hi nga tirha kasi namuthi timani hi pfukeni timani kasi namuhla namuhla hi ti-17 na va ti-15 hi kume nani mi twini na va ti-15 hi kume hi pfukeni mahlawulo n'wina mi rini hi pfukeni khalanga timbirhi ti ni khumbaka swinene leto loko endleka minister wa maphorisa hi voxe a hi ta va kombela va kumeka va ri kwalani mun'we loku lava ku a vile ku tirheni ne a va na vutihlamuleri ku va vulavula hi mhaka ya vugevenga vo hi hembela a hi ntiyiso swi hi sweswo khalanga tolo ni nghene tindhawu ta China Mall ne a Johannesburg China Mall vanhu lava nga layana I'm not saying ku ni na rivengo kumbe kanjhani vanhu lava nga laya hinkwavo ka a nga ri la ka vona yo swi ku va tirhaka laya vanhu lava humaka Malawi ne that's one ina problem na so swi nga vela a ri na tipampiri ta kumeka a South Africa ta tirha i right i mfanelo ya yena ta tirha a ni swi voni swi ri na mara leyi nga challenge ka mina ni nghene tishopo to ringana 3 khalanga tishopo leti nga kona ti huma a China ti xavisa nhundzu ya le China ti khome e pallet gun swibamu leswiya swo ongeti i tinsimu i swibamu swa tinsimbi swinene swibamu leswiya ni Johannesburg vanhu vo tala se vele ku tirheni so ku tirhile hala phakati va hoxa tintulu va hi dlaya or va hi tekela leswi nga swa hina xilo lexi a ni vulavula ku xon'we khalanga loko no mi kombetela hi xona kwalano or ni mi tekela xona nkulu mi ta ni nyika hinkwaswo leswi nga swi khoma ne i xibamu lexi xi nga helela lexi nga everything ka xona a ku xoti nchumu xo xota hi nambara ntsena ya xibalesa so that's one so loko a va ri koho minister a ni ta ku namuntlha hi no munhu lowa swi ni vulavulaka na vona a ni ta ni ya va xavela swimbirhi swinharhu
ivi hi vitana na pholisa rin'wana leri nga khoma xibamu swi veka swi ri swimbirhi hi ku hi kombela i humesela xin'we ra swibamu leswimbirhi i ta fika teka lexiya xa thoyi swa fana swilo leswi a swi hambana nchumu mara ku heteleleni hi vulavula hi mhakani ya vugevenga hi ku vugevenga byi ta endla vugevenga byi le ku endleni a hi ntiyiso va vulavula vun'wa sweswi va nga ku swi vulavuleni loko namuntlha ka ku xavisiwa xibamu lexiyani hi 1,000 rand xi kha xi khoma vanhu va 10 nkuzi i vugevenga muni lebyi hi vulavulaka byona hi nge byi le ku endleni so loko va ha vulavula sweswo me ku twisisa ka mina va ri ku hi yembeleni ne hambi hi nga vulavula yini hi vulavula yini mina ni to fika ni stika kwalaha ka ririya ra ku ri no youth hinkwenu ka hina a hi fambeni hi titsarisela ku vota kumbe ku nga fika ku va na ku cinca kun'wana hi nga tshami ka hi rina ntsene hi ku ta hi yima patini hi rila ku vugevenga byi tele hi pfala mapatu hi onhelana hi swilo swin'wana swo ka swi nga twiwakala a hi vonini varhangeri lavanene lava nga teka ku tiko va ri yisa mahlweni tani ku hi hluphekisa hi swilo leswi nga ku humeleleni sweswi ni vulavula ku nangu ni nga tlhela ni sendela sweswo swi ni vulavulaka hi swona mi swi khoma mi swi nyanga mi languta kwala swinyepeni kwalaha mi vona mi ta ni byela ku hambana ku le kwini loko ta ya xavisela vuxixexa eka hi vulavula hi ku khirayimi la ta hisa hansi xixexa hi plastiki hi vulavula xibamu lexi nga xa nsimbi loko va heta ku tirhela va hoxa ntulu xo duvula ivi munhu alova i yini ha vulavula ku handle ka ku vhe hi ti pfumelela tiko leri ra hina hi robana swi ni vulavulaka hi swona ni ta va ni karhi ni mi rhumela kwala ka foni ya le xitichi kwala mi ta swi vona hambi swi va fika kwalano ku ntomu kumbe haxa mi ri a giyani mara then I'll make sure then ni mi sendela swona mi kota ku fika mi swi vona i ntiyiso swi ni vulavulaka hi swona khalanga vugevenga a byi nga ta hela no ka nga sungutwa nkulukumba loyi a thyakwa mi vitana kahle ku wena khalangona mani ta swi vurisa sweswo khalanga vugevenga ka pfumeleriwa swihi sweswo swi nghenise ku yini from ahandle why swi kumeka swi ri la tikweni a china swi koma na ku swi ta swi ta lava yini i thoyi ya muxaka muni yaleyo ya muxaka yo veka vutomi bya vanhu a nghozini yo xungeta vutomi bya vanhu to be honest xilexiyani khalanga xi lexiya i xi balesa xinene a hi thoyi xi lexiyani ni ringetini ku hlanganisa na un'wana wa maphorisa ni ringeta ku n'wi komba ni ku no ni kombela i ni hambanisela swilo leswimbirhi a ka mina xi lexi xibamu xi helerini va ni komba na leswi va diririsaka swona swigevenga va hoxaku tintlulu ivi hi dlayisiwaku yi swona loko ku ri please va kombeleni minister almost about 4 or 5 jobs ne loko va lava ku hi va komba hi nga famba na vona hi ya va komba hi nandzu swilo sweswo ku ya va komba ku ni twela ni rhandza tiko ra mina loko ni nga rhandzi tiko ra mina to vula ka a swi dayiteriwi i xiyimo xo tika swinene lexi va xi vulaka ngopfu loko hi languteka timhaka ta tole ti va vulavulaka hi tota ku onge ti se hi hetelela hi va tiko leriya va nge ri i banana republic ma hi vo mhaka ko swiyimo swa muxakolo swa tika swinene kambe hi na ku pfumela ku ri i swin'wana swa leswi tani hi tiko hi nga ta swi languta hi ndlela leyo va tsundzuxa kambe ka mhaka yaleya ni nga vulavula hi yona ya ku a hi yenini ya titsarisela leswaku hi ta lulamela ku vhota hi va koka nxaxamelo wa lava va lavaka kumbe va nga pfumeleriwa ku vhota hi ndlela leyi nango ra ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ka ku tisela wona thi kusuka haleno again ya ka tlhongoma ka ta mahungu ya misava ya awara yan'we kusuka kwalano hi ta va ka ya mahlweni hi bula na Meyara wa masipala wa Collins Chabane kambe sweswi a hi amukeleni bongi n'wana Timaluleke a hi byela ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va ya yimise ku yini ya bongi Afrika wa vulavula a ni kombela ku poncanyana ku na mabyala man'wani khalanga no tombila mhiva ku na mabyala man'wani ma nga ku no wena ni lata ma vitana hi mavito malama va swikwembu ntiki na vayini mabyala lama ma le ku hi dlayeleni ka rixaka hi kombela n'we mi maniwaku loko swi endleka mi to tshika loko ku ri ka mi tshiki mino hi vutihlamuleri khalanga i byala munhu bya ku loko i heta ku byinwa i heta ku nwa khapi if hi ba number 1 na number 2 nkarhi wun'we i byala munhu if miwa loko ku ri ku mi te mi ri 10 mi sungula ku holova hi xin'wina mi banana i byala munhu mara byi hi onhelaka rixaka ene rixaka hi langutile hi ta bolela tindlwini ku hina se hi le ku khalabyeni loko va fana lava ntsanani lawani va nwa mabyala va tshama va kha va wa va banana va ti endlela mihlolo leyi hinkwayo hala tlhelo va siye swisatani leswi a swi le tindlaleni vanhu va ka hina no no leya byala leyiwani ya swikombo nteki na leswin'wana a hi kombela mi swi tshika swi le ku hi onhele ka rixaka
sweswo mingisero mugana lona FM Kavula SABC Plus la inga kumaka vukorhokeri hinkwabyo bya nhlangano vaxo wa Afrika-Dzonga kusuka ka switichi swa television hambi ku ri switichi swa xiyanimoya hi ndlela yaleyo nongona ku Afrika wa vulavula wu ya mahlweni ntirhi hi ta va hi rhurhele meyara wa masipala wa Collins Chabane tanihi sweswi hi nga ku tshembisa ni na vona la hi lava ku va hi bula na vona hi twa ku timhaka i tingani mi ta tsundzuka ku ri hi ravunharhu a ku ri na ntirho wa ku va veka ximfumo le aka masipala wa Collins Chabane endzhaku ka loko swi vula ku va wine ti-interview endzhaku ka loko va thoriwile ximfumo ku va meyara yimani ni twa ku va titwa njhani hi ndlela yoyeleyo meyara hi mamukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani a khensa mahaxi ni le ka vayingiseri van'wehe kumbexani ni sungula hi ku ha mi khensisa swinene ha mi hoyozela meyara ku va se mi xi tekile xitulu lexi ximfumo ku sukusela hi ravunharhu swi vula yini ka n'wina ya ni nga vula leswaku hi titwa sweswiwani munhu a vevukeriwile na ku twa se a tshunxekile ku munhu u ta va a karhi a tirha a kongomisa eka timhaka leti community na vaakatiko va lavaka leswaku hi kongomisa aka swona handle ka ku tikuma munhu a ri na swin'waniwu leswi u fanele ku va a karhi a hleketa hi swona leswi vulaka ku sweswiwani hi tiyimiserile ku va hi tirha hi kongomisa aka ku nyika vaakatiko vukorhokeri a ti ri njhani ti-interview hayi ti-interview a ti ri kahle swinene hayi hi fike hi vulavula ivi va swi twa ku hayi kha masipala wa Collins Chabane wu ta va wu ri mavokweni lawanene loko wo va wu nyikiwe vufambisi bya khansela Shadrack Maluleke hayi va swi bele xigandla aha se loko mi ka mi vulavula na ntshungu hi ravunharhu loko ku kha ku mi vekiwa ximfumo hi swihi leswi mi nga swi rhangisa mahlweni mi ku mina tanihi SG meyara wa masipala wa Collins Chabane ni tiyimisele ku swi endla ku sukusela sweswi ku ya amahlweni muhaxi hi vile na ntirho wa ku va hi vekiwa ximfumo leswi swi vulaka hi xinghezi ku nga ku confirm laha a hi rhambile ti-stakeholders hinkwato tihosi vafundhisi ti-forums hinkwato business forum na vaakatiko hi ku angarhela ku va xiphemu xa ntirho luya xo sungula lexi xi kombeke i timhaka ta ku va hi khensa seketelo lowu hi wu kumeke eka swiyenge hinkwaswo swa community ya Collins Chabane ku za hi ta fika eka nkarhi lowu hi nga fika eka wona hi tlhele hi tiyisisa na ku komba leswaku tanihi masipala wa Collins Chabane hi pasisile to fana na leti landzelaka hi na Mavonelo D extension laha hi nga ku endleni ka switarata swa almost more than 6 kilometers le a business park ndhawu leyi hi nga yi kunguhata leswaku ku fanele ku va na tifeme ku va na swibedhlele swa private ku va na hinkwaswo timall nakona vo hi le ku anamiseni ka switarata leswaku ndhawu liya ti-investors kumbe vavekisi va ta kota ku va ya emahlweni na ku va vekisa eka ndhawu liya tin'wana ta ti-projects leti ku ti hetaka ka financial year leyiwani ti fana na vo Vulavula access road leyi nga heta kwalomu ka vo 6 kilometers xin'wana lexi ni faneleke ni tlhela ni xi komba lahawani i ku leyiwani aka Malamulele loko hi karhi hi nghena hi ta hala Giyani kumbe hi ta hi tlhelo ra le ka Mavambi ku ta hi le vo Thoyandou mi ta kuma leswaku ku ri na vo xavisa lava a va endlile mikhukhukhu hi burisane na vona hi va komba leswaku hi la ku cinca xivumbeko xa ndhawu liya tanihi face tanihi xikandza xa masipala ku munhu loko a nghena u fanele ku va a nghena a va ka ndhawu leyi mi kumaka ku yi nga tshamiseka hi aka ti-market stalls tintshwa na tin'wana leti ku ti hetaka hi nga ti aka ka financial year leyiwani leswaku ndhawu liya hi lava ku va yi cinca xivumbeko yi va kahle mo ni tlhela ni komba muhaxi leswaku aka lembe ximali leriwani hi nga aka rona
hina tin'wani ta mapatu lawa hi nga ku ma endleni emugangeni leyi fumiwaka hi tihosi ku fana na le Altena hosi ka mfumo wa xivangu wa ka Mtititi, eka Magomani, eka Phapazela a Olfanshoek. I tin'wani ta ti-projects leti hi nga ku ti endleni sweswiwani. Loko hi karhi hi ya emahlweni you comment kwalani nsungula ni tlhela a studio 13 va hi hundzisela xiyenge lexiwani xa swinavetisi ta vuya hi yisa mahlweni mi le ku endleni ti-project ku hela mi nge le ku languteni ha koho a hi khale ngopfu ni ri ka masipala hi tlhelo ra hala ka patu ra ka Mavonelo loko ni ta hi le ni nghena Vuwani ka ku jikela ka Nesengani ni vone ku tiroboto teta ku vekeriwako swi ti tshoviwile a ni tivi ku laha hi le ka masipala wa Makhado kumbe le ka masipala wa N'we kambe hi ta vuya hi swi yisa mahlweni swoswoleswo loko hi vuya emavhengeleni ngopfungopfu ka nkoka wa ku va vaaki va khutaziwa ku va va hlayisa nhundzu leyi mi kha mi va nyiketa yona. Sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM. SG i kansela SG Maluleke i meyara wa masipala wa Collins Chabane lava va nga ko na va vutisanga ku papila leri va nga ri kuma riri va ta va meyara ku fika rini kambe hi ta bula na vona hi ku ya mahlweni andaka leswi. Munghana Lonene FM magombandlela hi kona ku ta korhekela wena. Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM magombandlela kusuka Giyani ka nhlekane leyo na ku pfumela ku ri na wehe hikwalaho nga koho u nga lava ku va u bula na hina hi ndlela yeleyo u nga kandziyisa rito ka 065 744 3911 kumbe u tirhisa mathebula dp@sabc.co.za kota ku twa ku u khome rihungu leri u lavaka ku ri hundzisa u ri hundzisela eka meyara wa masipala wa Collins Chabane. Meyara a mi ri na leswi a ma hanya mahlweni mi hlamusela swona kambe ni kombela hi tlhelanyana kantsongo loko swi nga onhi nchumu kwalaha ka timhaka letiya ta ti-robot letiya ti le veri ti-traffic lights letiya ka Nesengani laya a Vuwani laya ni hundzile mavhiki mambirhi laya nga hundza ni kuma se ti tshoviwini mi ri yini tanihi masipala loko mi vona xiyimo xa mixaka lowu. Mahaxi xin'wana lexi xi hi kanganyisaka na ku va swi nga hi khomi kahle tanihi masipala i ku va loko hi karhi hi yisa vukorhokeri ngopfungopfu infrastructure eka vaakatiko hi loko mi kuma ku loko va kanganyisiwile hi swin'wana kun'wana na swin'wana swi nga va hlundzukisa va tikuma va karhi va onha nhundzu leyi nga ya vona. Loko hi veka tiroboto letiya a Vuwani a ku ri ku endla ku va hisa vukorhokeri na nhluvukiso eka vaakatiko. Se ku vi na nkarhi lowu mi kumaka ku vaakatiko va kwalaya eFebruary va nga fika va hlundzukisiwa hi swin'wana. Se ku va na lava va tikumaka va karhi va hlundzukela ehenhla ka tiroboto ti onhiwa kambe la ku ta komba leswaku tanihi masipala hi ta va na plani ya ku vona leswaku tiroboto letiya ti simekiwa kumbe ku akiwa hi vuntshwa leswaku vaakatiko va tikuma va karhi va vuyeriwa. Kambe hala ku ta tlhela hi tshikelela ku hambi ho kwatisiwa hi yini na yini nhundzu ya masipala i nhundzu ya vaakatiko a hi hlayiseni. Se a yeni mahlweni a ma ha kombisa ku tanihi masipala mi le ku yiseni vukorhokeri na le ka tindhuna na le ka tindhawu leti ti nga hansi ka vukosi hi ku hambanahambana ka byona mi nga ya mahlweni. Mahaxi i ntiyiso ha karhi ha yisa evukorhokeri ngopfungopfu eka tindhawu leti ti fumiwaka hi tihosi ta hina ta ndhavuko. Tin'wani ta ti-ring roads a na ha vulavula hi toho leti hi ti endlaku ehansi ka masipala wa Collins Chabane hi le ka Xihosani laha project yi nga ku fambeni kahle, eka Josepha nakona project yi le ku fambeni kahle. N'hweti yoleyiwani hi nga aka yona ya November ha ku thola van'wakontraka lava va sungulaka ti-projects eka miganga leyi landzelaka leyiwani a Miseve A, B and C ehansi ka mfumo wa ka Xivongo wa ka Maxawu. Project ya ku endla patu yi ta va yi karhi yi sungula eka Masiya head crawl nakona hi ta va hi karhi hi sungula mukontraktara u ya kombiwa aka community aka Ngezimani le ka Botsolweni nakona switano
tin'wana ta ti-projects leti hi nga thola van'wakontraka lava va nga ta sungula kasi ha ku yisa aka advert leyi nge se pfalaku ku lava va nga na tsakelo wa n'wamabindzu a va tisi swikombelo swa voho hi humesile tender ya ku endla emapatu eka miganga leyi landzelaka a Gijani ehansi ka mfumo wa xivongo wa Gijani eka Masakona eka Mchipisi ne le Jim Jones hi ri a va tshineli va tisa swikombelo swa vona leswaku va hi pfuna ku va va endla mapatu lawawani se hi tlhelo ra swa mapatu ni nga vula leswaku handle ka ti-low level bridges leti hi nga ta ti endla eka ward 9 10 11 12 13 14 na 19 swa mapatu hi nga vula leswaku aka financial year leyi hi nga aka yona hi leswi hi nga kunguhata ku endla swona swi nga ku endliweni swin'wana leswi mi kumaka ku hi le ka stage xa ku advertise matiwa lomu ka vulavula mi kutani mi ta ni holovisa na veri ku ri kumba loyi i ri yena the great Magigi i rhumele tweet la a kombela ku vutiseriwa ka meyara kumbe ku a ku na lexi tanihi masipala mi nga xi endlaku ke hi patu ro suka ka Mphambo ku ya ka Malamulela na hambi vo 20% nyana yo va nga ndla swo karhi a ri tsakisi ni tshemba mi te hi roho kwalaha mahlweni yana ka tliliniki laya ku ya fika xirombaromba mi sile ku yima ku matrafiki minkarhi hagoji laya mi ri yini ya i ntiyiso Mahaxi swa hi vilerisa tanihi masipala loko ku ri na patu leri mi kuma ku ri wela ku aka province kumbe aka national kambe ri ri kwala exikarhi ka masipala wa hina wa Collins Chabane patu leri va vulavulaka hi rona ra R81 i xiphiqo na namuntlha loko ni karhi ni ta haleno hi tile hi rona lexi xi ni tsakisaka i ku halawani aka ku hindza aka Mswani ku ta hala Giyani ku na team ya public works leyi nga ku tirheni ka ku pfala ti-potholes letiya na halaya aka Mphambo ku na another team yi nga aku tirheni ku pfala ti-potholes letiya laha hi rhandza ku va hi khensa eka ndzawulo ya public works roads and infrastructure aka ku va va karhi va attenda patu leriya i xiphiqo swinene mara ho tsakisiwa hi ku sweswi ni vulavulaka ti-team timbirhi ti le ku tirheni kasi ku na yin'wana leyiwani aka Xigalo leyi na namuntlha yi nga aku tirheni leswi vula ku hi na ti-team tinharhu ti nga ku hlengeleni ka patu leri hi vulavulaka ha rona ri le ku kumeni ka undivided attention leswi swi vulaka ku leswi swi n'wi vilerisaka nkulukumba loyi a nga heli mbiluni swi le ku lungheni hayi swi le ku endliweni ndawulo leyi yi nga responsible yi le ku tirheni ntirho wolowo sweswo mi yingisela Munghana Lona FM ndawulo leyi va vulavulaka hi yona i ndawulo leyi nga rhangeriwa hi AMAC nkakarini ra Gwale ta vo yisa mahlweni na meya wa masipala wa Collins Chabane na wehe hi rhumele u nga tirhisa Twitter handle kumbe X handle ya @Afrika Munghana u nga katsa na @Mathebula DP hi kota ku va hi twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini hi ta kota ku twa ku leswi i lavaka ku hi vutisa swo ka meyara ku nga va ku ri swihi ta vo ya yisa mahlweni andzaka leswi hi sweswo mi yingisela Munghana Lona FM hi voyele ha khensa swinene loko ma hi lombe ndleve hi ku ya ku hambanahambana ka tindhawu laha mi nga hi yingisela miko hi ndlela yaleyo ntirhi hi rhurhele meyara wa masipala wa Collins Chabane hi vo hi nge le ku buleni na vona i councillor SG Maluleke hi ndlela yaleyo na tiva na SA yimele yini na swi tiva ku G yimele yini kambe hayi a hi telangi swona laha hi le ku languteni ka tanihi masipala va le ku tirheni njhani ku tisa vukorhokeri ngopfungopfu loko kha hi langutaka ku sweswiwani vo va sungule ximfumo hi Ravunharhu loko va tisiwa hi vandla ra voho ri hetelela ri va yisanele ka ti-interview swi fika la se va nga va meyara hi ndlela leyo swa papila hi ta hi byela hi swona loko se hi fika makumu hi ta famba na va ku fika le ka hafu ku bela awara yan'we loko se hi fika makumu hi ko hi nga ta twa ku ri tsariwe ku va ta va meyara ku fika rini meyara a hi yeni mahlweni mi kombise timhaka ta leswaku swa magondzo mi hetile se swin'wana leswi a mi byela vaaki va Collins Chabane hi sikunkulu a ku ri swihi Mahaxi ya khensa nakambe
swin'wana swa leswi hi swi nyika tanihi xiviko na ku tiyisisa makungu ya hina tanihi masipala wa Collins Chabane hi kongomisa eka timhaka ta ku nghenisa gezi eka ti-new extensions kumbe muganga leyi nga yintshwa leyi engetelaka aka switandi leswi nga kona etindhawini ta hina. Mi ta yima na mina loko ni vula leswaku tanihi masipala wa Collins Chabane ku hava muganga wun'we lowu nga ri ku na gezi aka masipala wa hina. Laha ku nga ri ku na gezi hi le ka switandi leswintshwa kumbe the-new extensions. Se leswi ni vulavulaka hi le ku ngheniseni ka gezi aka ti-projects leti hi ti endlaku hi ku pfuniwa hi grant leyi vuriwaka INEP eka Xitlhelani eka Mahlohlwane hi tlhela hi va hi karhi hi kunguhata leswaku ku nga ri khale eka Nombelani, Mphakati na Mahonisi nakona ku ta va ku karhi ku sunguriwa ku va ku nghenisiwa gezi ngheniseni ka gezi aka ti-projects leti hi ti endlaku hi ku pfuniwa hi grant leyi vuriwaka INEP eka Xitlhelani eka Mahlohlwane hi tlhela hi va hi karhi hi kunguhata leswaku ku nga ri khale eka Nombelani, Mphakati na Mahonisi nakona ku ta va ku karhi ku sunguriwa ku va ku nghenisiwa gezi aka ti-new extensions leti kumekaka eka tindhawu leti ni nga ti komba lahawani. Hi va hi tlhela hi karhi hi endla ti-designs kumbe ti-drawings leswaku hi tikuma hi karhi hi plana ku endla ku nghenisa gezi eka muganga leyi landzelaka eNtlhaveni Block C ehansi ka Ndhavezitha Makhovele aka Phugwane aka Hlungwane ku nga Adakari ni le ka Nyavana. I tindhawu mi kumaka leswaku hi nga kunguhata leswaku ku ta va na kona hi karhi hi sungula ku va swi dirowiwa ku ta nghenisiwa gezi. Mhashi ni lava ku tlhela ni komba leswaku tanihi masipala wa Collins Chabane eka malembe ximali lawa hi hundzeke a nghenisa ti-Apollo lights lomu emugangeni ya hina. Khansele ya masipala wa Collins Chabane yi fikile yi teka xiboho xa ku va hi nga ha yi emahlweni na ku nghenisa ti-Apollo lights hi ku languta leswaku mali leyi hi hakelaka eka Eskom ku hakelela Apollo light yin'we yi durha swinene leswi vulaka ku hi ku famba ka nkarhi a swi hi kanganyisa ku va hi yisa vukorhokeri eka vaakatiko. Ivi se hi na xiboho xa ku ta va hi karhi hi endla ti-street lights leti tirhisaka solar. Mayelana na leswi ku bumabumeriwaka leswaku vanhu a va tirhisi timhaka ta solar hi ku ti tikuma ti karhi ti antswisa na loko va na load shedding kona a ku vi na swiphiqo eka tivadi leti landzelaka. Hi ta va hi karhi hi nghenisa ti-street lights aka ward 28 le aka Xikondo ward 35 ward 6 ward 12 ward 14 na 15. I tindhawu leti hi nga ta va hi karhi hi nghenisa ti-street lights kona. Leswi i swin'wana swa leswi hi nga swi komba eka vaakatiko leswaku hi ta va hi karhi hi swi endla tanihi pfhumba ra ku yisa vukorhokeri eka vaakatiko. Meyara ku tshame ku va na mahungu ya ti-street lights va ku mi fike mi veka ti-street lights kokwani mpfhukeni ti talana ti nga tirhi ma yi tsundzuka xitori lexi a vo endleke yini? I ntiyiso loko hi fananisa solar street light leyi tirhisaka solar kumbe dyambu na street light leyi tirhisaka gezi a swi nge light ku fana hi malayitelo kumbe mafungelo. Leyi tirhisaka street line solar street light solar yi ta va yi karhi yi tirha. Sweswo mikisero mugana FM sweswo hi le ku buleni na Meyara la ntere u nga ni rhumela hungu u tirhisa yin'wana ya tindlela leti landzelaka u nga tirhisa mathebula TP @sabc.co.za @Afrika Munghana X handle handle ka sweswo u nga hetelela na koho u tirhisa na timhaka ta ku va kumbexani u rhumela WhatsApp ka 06
0857443911 ya mahungu ya misava ya awara ya n'we lawa hi nga tshembisiwa wona hi vongi n'wana Timaluleke ivi kusuka kwalano hi ta kota ku va hi ya mahlweni hi twa kuwe u ri yini u khomeri hungu i mhaka yihi leyi u lavaka ku yi landzelerisa hi ndlela yoyoleyo Butpet Meyara a vo endla mapatu ntsena ka ti-RDP veri yini ku cinca marilarila ki i xivutiso xin'wana xi nga tisiwa hi mani Egi kusuka ka Mahonisi kasi xin'wana xivutiso xi ri Butpet ni kombela mi ni vutisela ku ri kahle patu leri vengi ri le ku endliweni ka Josepha ri ya va aka tikona okay ni ta yi languta kahle ku ya mahlweni ni kombela mi ni vutisela Meyara ku patu ro suka a Basani Xikonelo Manghena ku ya ka Xikundu rona ri ta endliwa rini at Afrika munghana i Shadrack Sgodin lava va nga tisa Twitter liya kumbe X va nga tirhisa X handle ya @Mathebula DP awara ya n'we ka Matsakali na kwala Bensoy awara ya n'we kumeni mahungu ya misava hila ya landzela na vongi yi twana xivongo n'wana Timaluleke Bona boithabišo na Meyara kwalano Khalanga ni kombela mi ni vutisela Meyara man a ri itiwa landa ka stadium na le ka Xigala na la ka Mswane mavutisi vo ka va nga ri voni ku a ri fambeki na ende ve ri yini hi ku lunghisa patu rero a swi ta va ta ku vula ku a ri le hansi ka vona mara hikuva va tshama na ro kwalano va ri tirhisa ve ri yini i komu Khalanga ni kombela mi ni vutisela vona avuxeni mhaxi a ni kombela ku la ku vutisa Meyara ku ri loko se swi fika ka mati va yimi kwihi mati hala ka hina hala ka Mudavula since u nghene xipevimentani xin'wanyani xo sukela ku hala Bokori xi ya xi ya helela la Machele lexi xitichini xa ka Rikoto le a ku se tshama ku va na mati especially hala ka ganga reriya ra ku hala xi nga helela ku xipevimentani lexiya xa Machele a ni la ku kota ku va fiki kwihi ku la ku vona ku ri ndhawu liya ya supply-iwa hi mati i khale mani na swifundha swinene va tsandzeka na ku hitisela nyana xifundha at least na loko xifundha xexo xo ta kumbe kambirhi a vhikini a hi ta va hi kha hi pona nyana mhaka yo xava mati swa hi tikela vanhu ya mali ila hi nga kona mingisero munghana lona FM a khensa ka xiphemu xa vumbirhi khensile vonge n'wana Timaluleke na mahungu ya misava ya awara ya n'we khensile swinene nhlokomhaka ta kona ta landzela ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi na hi ta va hi kha hi heta nongonoko wa hina ivi nongonoko wa dzumba na mina wu sungula na Ike Ngoveni na Mchangani hi ndlela yoleyo na ha ri na vona Meyara wa masipala wa Collins Chabane lava hi nge le ku buleni na vona a nhlekana wa siku ra namuntlha na we mingiseri a khensa swinene loko u kote ku tisa n'wangulo wa wehe hambi ku ri swivutiso kumbe mavonelo hi ndlela yeleyo Meyara khensa swinene loko ma tshame na hina nhlekani lowuwani hi nga si ya mahunguni ya misava a ku ri na swivutiso swimbirhi swinharhu ni swi hlayile ivi ku tlhe Ncindani a hi tlhava hi leswiya swa ti-voice note timbirhi hi ndlela yoleyo kumbexani loko mi nga se swi hlamula hinkwaswo sweswo yimani na mina nghenisana xa mina ku na swiviko swa ku eka Phaphazela ku na project yin'wana yi nge le ku endliweni kambe swi tikomba ngeti mukontraktara i yi lan'wile project liya mi nga angula mi ku yini Meyara inkomo Mhaxi a khensa nakambe ku va mi hi nyikile nkarhi lowuwani hi na project ya ring road le a mugangeni wa ka Phaphazela leyi ni nga vulaka leswaku ku vi na swiphiqonyana ka mukontraktara laha ti-officials ta hina va nga busy na ku burisana na yena ku ololoxa swiphiqonyana leswi a swi ri kona leswaku a ta tikuma a karhi a ya emahlweni na project ya yena a nga langwangi ku ta fikelela sweswiwani hi information leyi hi nga na yona na tolo mukontraktara hi yexe u ni fonerile a karhi a komba leswaku ve le ku ololoxeni ka swiphiqonyana leswi a swi ri kona ku endlela leswaku ntirho wu ya emahlweni a komba swiphiqo kumbe tanihi masipala a mo n'wi kolota a hi nge swi vuli amoyeni Mhaxi
swin'wana vo swi confidential. Oh, okay. Ayeni mahlweni swin'wana swivutiso swi tile kwalano me angula mkwini. Ni lava ku tlhela ni ndondometa leyiwani. Xiphiqo lexi nga kona eka patu ro suka a Giyani ri ya a Basana ku nga R81 road. I mhaka leyi tanihi masipala wa Collins Chabane swi hi vavisaka swinene. Patu leriya ku vula ntiyiso hi lava ku va hi vula halawani handle ka ku tipfinyinga ku a ri fambeki ngopfungopfu kusukela kwalawani aka Mphambo ku ya fika lewani ku joyiniwa ku Phunda Maria road. Ni kombisile ekusunguleni ka nongonoko lowa leswaku loko ni karhi ni ta namuntlha hi patu leriwani kusuka kwele aka Xigala hi na team ya ka Public Works Roads and Infrastructure yi nga aku tirheni ku lunghisa patu leriwani. Hi tlhela hi va na team yin'wanivo lahawani aka Mphambo yi nga busy na yona yi nga ku tirheni ku lunghisa patu leriwani. Ku na team yin'wanivo hala aka Mswana loko hindzile aka Mswana yi nga busy na ku tirha patu leri hi vulavulaka ha rona. Leswi vulaka ku hi nga vula ku hi na ku tshemba tanihi masipala leswaku patu leriwani ri ta tikuma ri karhi ri lulamisiwa ku nge se fika khisimusi hi ku ya hi laha va ndawulo leyiwani loko hi karhi hi burisana na vona hi karhi hi komba ku a hi tsakisiwi hi xiyimo xa patu leriwani va nga hi tshembisa swona. Se a ni lava ku vaakatiko a va kondzeleli nyana xiyimo nyana xexi hi nga aka xona mara hi le ku susaleni ndhaku tanihi masipala hi nge vuli leswaku a ri tirhiwi hina i ra province. I ntirho wa hina ku vona leswaku leswi onhekaka swi ri swa province hi fanele hi landzelerisa as long as swi ri kwala hansi ka masipala wa Collins Chabane. Mo ni tlhela ni ta aka leyiwani ya patu ra le Basani eXikonelo to Xikondo. Patu leriya i D road leri vutihlamuleri bya rona ku nga ndzawulo ya Public Works Roads and Infrastructure hi ku tirhisana na va Road Agency Limpopo. Va tile eka nkarhi lowu nga hundza va ta hi tivisa leswaku patu leriya va thorile muinjiniyara leswaku a ya endla ti-designs kumbe ti-drawings aka rona. Va tlheli va vuya n'hweti yaleyo yi nga hela ya October va ta komba leswaku muinjiniyara luya se u hetile ku endla ti-designs ta patu leriya. Lexi nga sala i timhaka ta ku va ndzawulo kumbe Road Agency Limpopo va kuma budget ku thoriwa mukontraktara ku patu leriya ri ta kota ku va ri sungula ku va ri tirhiwa. Kambe laha ni nga tshama kona a ni nge vuli ku budget va Road Agency Limpopo va ta yi kuma rini hi ku vutihlamuleri byi le ka vona. Kambe loko ku ri ku ri patu ra masipala kumbe ring road a ni ta vula ku hi ta ri endla hi lembe ximali rihi. Monita aka xin'wana xa swivutiso leswi swi vutisiweke ku nga timhaka ta ti-RDP houses aka Mahonisi ku nga xivilelo mayelana na marilarila kumbe ti-asbestos. Vutihlamuleri bya ku aka tindlu byi le ka ndawulo ya Coxta aka section ya housing ya province. Ntirho wa hina tanihi masipala i ku ringanyeta kumbe ku va hi pfunana na Coxta hi mayelana na ku va ku identify wa ti-beneficiaries aka ti-communities ta hina leswaku va ta kota ku va va akeriwa tindlu. Ku ta fikelela sweswiwani ndawulo ya Coxta yi na vuxokoxoko kumbe data yo komba ku lahawani ku nga na tindlu leti ti-asbestos hi kwihi i tingani va ta teka vuxokoxoko byo fana na byolebyo swi le ka ndawulo ya Coxta ku va ta na program kumbe pfhumba ra ku susa ti-asbestos ku fuleliwa hi leswi swi nga ta ka swi nga xungeti rihanyo ra vanhu. Yo hetelela leyi vutisiweke muhaxi
i timhaka ta mati le ka Mudabula ngopfungopfu le amachela ni twa kha vulavula hi xipavementana a ni tivi ku hikokwalaho ka hina ka tirhise xivulwa lexi ya ku mucani n'we mi tiva swin'wana matwiselo ya mehe i ku muyingiseli a nga va a karhi loko a fanelisa nkoka wa patu leri hi nga ri endla paving na timhaka ta mphakelo wa mati a twa wonge lexi a xi fanele xi rhangile i timhaka ta mati ene a ni rhandzi ku va ni n'wi sola no twisisa ku xidingo lexi a lavile ku va xi endliwa ku sunguleni i mati kambe ni la ku ta komba leswaku Vavembe District Municipality tanihi xiyenge xa mfumo lexi xi nga na vutihlamuleri bya mphakelo wa mati va yile le aka Mudabula va fikile va komba leswaku va na makungu ya ku endla reservoir leyo endliwa hi Mazingi steel reservoir kwele wana aka amachela na ku vona leswaku ku lunghiziwa timhaka ta bohole leswaku vanhu va le wani aka machela va tikuma va karhi va kuma mati kun'we na halawani aka mapimele hi va hi karhi hi ri na vona hi ku ti-problem ta mati ha ti tiva le aka Mudabula loko hi kumile nkarhi wa ku va hi swi bumabumela na ku swi hlohlotela leswaku swi fanele ku va swi va xirhangana ha endla hi mukhuva wolowo i sweswo mingiseri munghana lona FM batwile va kha va vulavula hi le ka Mudabula ka Mudabula ntiwa leyi ve nge le ka Mudabula mpelengende a ni swi tivi hikokwalaho ka yini va ku hi le ka Mudabula mpelengende kambe i swin'wana swa tindhawu leti ti nga koho hi ta vuya hi hetisela na meyara na hi twa ku va hi hetisela va ku yini ngopfungopfu loko kha hi langutaka ku hela ka vhiki lokuwani ku nga koho loko ni tshama ni kha ni rila ka wena mingiseri ku famba mi ya ti tsarisela loko mi va koho ka voters roll mi olovisela timasipala leti ku hambanahambana ka tona loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa vukorhokeri na ku va ku tiveka ku na vamani kambe sweswo hinkwaswo hi ta vuya hi swi yisa mahlweni na meyara wa masipala wa Collins Chabane loko hi vuya emavhengeleni ni ta ri teka na riqingho rero loko tshuka hi kume nkarhi kambe loko hi nga wu kumangi ha khensa swinene ku va mi seketela na kumbe mi vulavula na mina ku ya emahlweni hi ndlela yeleyo okay swi tikomba ku ri na xiphiqonyana laha ka timhaka ta xinavetiso lexi a hi fanele hi ya ka xona sweswiwani se ve nge ri muhumelerisi va ri hi hundza meyara a hi hetiseli hi salele timinete ta le hansi ka 10 la hi swihi leswi mi nge ku ve ri ku na mingiseri la layinini na yena ni twa ku i ri yini enhlekani Ahee Butwet. papa minjhani Hi pfukile njhani? hi pfukeni Ni kombela ku vutisa ni twa khumbanyana leya gezi yi tsakisini kambe ivi mi yi nga ni kazi because hina hi nga na ti-reference ni apply gezi mina hi 2019 na sweswi a ni se ri kuma gezi kusuka laha jaradeni ra mina ku fika laha polweni ne i 120 meter ma swi vona a ni se ri kuma even then mara va le ku vulavuleni hi la muganga yin'wana va nga ta kota ku va kuma gezi se hina hi nga apply ku ri khale ke ni byele loko mi apply a mi apply ku hi ka masipala ka Eskom oh okay se swi vula ku sweswi mi lava ku masipala u nga mi pfuna njhani ku mi hlanganisa na Eskom ku mi kota ku pfuneka ni lava ku tiva ku masipala u nga hi hlanganisa njhani na Eskom ku kota ku hi pfuneka cause ani ku fana na jana ra mi vete ku fa ku ta tintambule ta 3 loko ni endla ti-follow up ma swi vona ni so mara na namuntlha na sweswi a ni se ri kuma mara ka nombelani na vo Dakar ve le ku hoxeni mara laha ka Vulavula hayi a ni se ri kuma a na hala ku vutisa sweswo ku hi le kwihi ka n'wina se ni mi twini kheseri swinene la ka Vulavula i mani hi twa ku va ta angula va ku yini Enkom sweswo mingiseri munghana lona FM yin'wana mingiseri a kha tisa xivutiso hi timhaka ta gezi muhumelerisi ni nga kuma un'wana ni nga swi tlela ka meyara hi ta pfala enhlekani Ahee minjhani? vutomini hi pfukeni n'wina minjhani Hi pfukeni swinene. I can't Va nga khumbe patu ro suka aka Mphambo ku ya ka Mudabula lero ta hi le ka Xikamara Polokeni loko ni tsundzuka siku rin'wanyani kwala moyeni swi vuliwa leswaku i le ka budget se mara a ndyangu va za va ri khumba na katsongo so hi xivutiso xa mina xexo ku ri xana ku humelela yini a mi yingiselini
a va ri khumbangi mara kwala lembeni sweswi khofeniwa swi va kha va vulavula na n'wina kwalano ku ri koho aka xaxameta mara sweswi a hi swi twanga inkomu nemeteri papa ni khenseli swinene nkarhi wan'we ni khenseli swinene ku na un'wana tindani kumbe ya mahlweni okay hayi ku tikomba nga ri na munhu a yeni mahlweni Meyara mina ni tsalile xivutiso xin'we kambe ni nge xi vutisi mi nga se hundzisa sweswo swivutiso swimbirhi mi nga swi kumaka vayingiseri inkomo nakambe mahaxi Khalanga i ntiyiso a ni vulavulangi hi patu ra kusukela aka Mphambo ku ya fika eka Mudabula hi ku i patu leri ri welaku aka ndawulo ya Public Works Roads and Infrastructure i rin'wana ra mapatu lawa Road Agency Limpopo kun'we na ndawulo leyi ni yi kombeke va nga ta haleno aka masipala wa hina wa Collins Chabane va fika va komba leswaku va thorile ti-engineer ku endla ti-designs ta mapatu lawa va tlhele va ta hi komba ku ve le kusuhi no heta ku va endla ti-designs ta mapatu lawa ngopfungopfu ri ra kusukela ka Mphambo ku ya fika aka Mudabula a swi nga ta va swi nga koxometangi ku va ni ringhenisa aka xaxameto wa ti-access roads kumbe ti-ring road ta masipala leriwani i D-road leri mi kumaku ku vutihlamuleri bya rona i va ndawulo leyi ni yi khumbeke lahawani a henhla va tlhela ni tsundzuxa muhaxi loyi a humaku muyingiseri laha humaku aka Vulavula mpfhuka wa kusukela a laha ku nga na ntambu ya gezi ku ya fika endyangwini ya wena wa voho wu kombile 120 leswi vula ku a ya ha qualify post connection yi fanele yi va 100 or less leyi qualifyako post connection kambe a hi va tsundzuxa ku va tihlanganisi na mukhanselara Manganyi Louis kwele aka Vulavula a teka vuxokoxoko bya voho no tshemba ku a hi muti wa vona va ri voxe ku nga va ku ri na yin'wana vuya mindyangu kwahalaya hi kota ku va hi vona ku va ta pfuneka njhani hi ndlela yoleyo mi va tivana hi nhloko va khanselara lava hi leswo mi tirha na vona hayi i ntirho wa hehe wa siku rin'wana na rin'wana hiyo ni salele timinete tinharhu Meyara ku hela ka vhiki lokuwani ve ri ku na nkoka swinene eka timhaka ta ku titsarisela ku vhota n'wina mi hetisela mikwini ka rixaka hi ku angarhela na rixaka ra masipala wa Collins Chabane hi ku kongomisa ka timhaka tihi kumbe tihi leti va nga ti langutelaku kusuka ka vukorhokeri bya n'wehe ku sukisela namuntlha ku fika kwele papila ri nge mi ya helela kona inkomo mahaxi hi rhandza ku va hi teka nkarhi lowani hi hlohlotela na ku khutaza vaakatiko hi ku angarhela ku nga ri va masipala wa Collins Chabane ntsena kambe tiko hinkwaro ra Afrika-Dzonga ku eka weekend leyi hi yaku aka yona ya ti-18 na ti-19 a hi yeni eka switichi swo vhotela eka swona lava va ka va nge se tshama va vhota va ya tsarisa ku va va kota ku va va vhota lava nga na malembe ya 16 na ku ya ehenhla va tlhela va ri na mapasi kumbe ti-ID card ta voho va ya rejistara eswitichini swo vhotela aka swona lava va lava ku va va cinca ku va va vhotela amajoni va nga vuya haleni emakaya na vona va vhakeli eswitichi swo vhotela ka swona va ya cinca kasi hina hi tivaka leswaku hi vhotela aka tindhawu tetwani hi nga aka tona ku nga va ku ri agiyani ku nga va ku ri Malamulele kumbe kwihi a hi yeni hinkwenu hi ya kamba loko vuxokoxoko bya hina bya ha tshamisi sweswi byi nga xiswona muhaxi nkoka wa ku va vanhu va rejistara a ni karhi ni vulavula eka weekend leyi hundzeke aka yin'wana ya tinhlengeletano ni karhi ni komba ni fananisa ward 18 na ward 19 le eka masipala wa hina wa Collins Chabane ward 18 yi endliwa hi miganga yimbirhi ku nga Phaphazela na Dakar ward 19 yi endliwa hi miganga ya 7 loko hi fanele hi yisa vukorhokeri aka vaakatiko hi minkarhi yo tala hi yisa
hi ward loko hi ku hi yisa tindlu ta 30 aka ward yin'wana na yin'wana yihi aka ward 18 hi ku emiganga yimbirhi va ya xerelana va ku 15 aka ward 19 hi ku miganga i 7 leyi endlaku ward swi vula ku va endla swichupuchupu ka siku va endla 4 mi kuma ku va tikuma va karhi va nga ha benefit ku fana na lavaya wadi ya vona yi nga endliwa hi muganga yimbirhi se hi rhandza ku va hi khutaza vaakatiko timhaka ta ku va ya rejistara i ta nkoka ti tlhela ti va na nkucetelo aka timhaka ta ku yisa vukorhokeri xin'wana tanihi masipala kumbe timasipala hi ku angarhela hi tlhela hi va hi kuma emphamo wa le henhla kusuka aka National Treasury Department loko vaaki lava nga tsarisela ku vhota va tele se hi ri ku tsarisa ka n'wina ku vhota swi vuyerisa n'wina hi ku timasipala ti nyikiwa allocation kumbe mali yo tlakukanyana yo vonaka loko va ti tsarisele ku va vhota hi ku tirha nomboro inkomo maxi Meyara papila leri ri mi heta ri papila ra hala ka hina a ku na papila muhaxi hambi ko va mindzuku loko va ku hayi se mi tirhile swi ringanile va mi chicha va nghenisa van'wana hi kambe hi ri hosi yi ta hi hlayisa swi za swi ya fika emakumu yi ri bibele xin'wana na xin'wana xi tirhela ku lulama Hallelujah. Amen. So vinci from Garano FM Kessel Meyara kuba mitemita bolanaina. Nongana kwa umelersuwe I Njindani Eric Mavasa. Mina ni kalanga pet matebola itlangana nongana kulofana kana kambe himsumbunuku kutisala wona kusuka la agian. Bana sukulana na mitipena mtlaiseka kudya ikuengeta. Kukonda na kambe itlangana kana nongana kulofana kana nongana kwa zumbana mina walandera na aiku ngobeni hibu umelersi jam changani. Kama isungune ni chokuma ungem sawa ya ora mbiri ya time sekuini. He amkela bongi ngomwanati manuleke. Tata. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula.